Yes, ikaze muri update sha. Aha ni mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byifashe biti M23 sahi iri kugenzura ikirere cya Uvira bidasubirwaho, ndetse maginga ya igikuba kiracitse muri uno mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi ikirere cyagoma cyamaze gufungwa bidasubirwaho. Ni mu gihe ibi byose biri kuba, hari ibitero bya drone byishe abantu mu Mukenke. Ihuriro rya M23 bikomeje gutabaza amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga y'ibikomeje kubera ku butaka bwo muri Sud Kivu muri zone ya Mukenke. Ni mu gihe kandi FARDC cyangwa leta ya Kinshasa bari kuvuga ko nta mikino bafite. Abaturage bafashe mu Kinyarwanda cyangwa mu rurimi rwo muri biriya bice bavuga ko utugara turi bibogobogo, tukaba turi guhamagarira amahanga ko MRDP twirwaneho ari iri gutuma abaturage baho bica urwagashinyaguro. Ni mu nkunde rero tuze tureba akantu ku kandi ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko informa Adido n'indoto kuri frontline atubwira uko situation ihagaze saha iyi kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi w'Imana. Mbaniraho no gukomeza kubifuriza isabato nziza, ndetse no kubwira ngo umwami Imana atabara abababaye ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire bikomeye cyane, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe mukarayikinga, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahema kuba amakuru acukumbuye kandi yizewe atarimo amakabya nkuru. Ni mu nkundi rero tubanze turebe ibikomeje kugenda bivugwa. Ni ihuriro rya AFC M23 ubu riri kugenzura ikirere cya Uvira, ndetse abayobozi kuva ku munsi w'ejo cyangwa ni kuri uno munsi, kuko ni kuva ku isaa 8 z'ijoro bari kuva muri uno mujyi berekeza i Bujumbura. Ikindi nuko ingabo z'abarundi na FARDC kuva ku wa gatanu ni ku munsi w'ejo bari gushwana cyane ku rwego rwo hejuru, aho bari kuvuga ko FARDC iri kubagambana kuri M23 bigatuma batakaza abasore benshi. Ni ibikomeje kuba bikomeje kugenda bigaragara. Abanyafurika barenga 400 barwanira mu bice bigiye bitandukanye bamaze kugera Uvira. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba, hari ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuba muri zone ya Minembwe, aha ni mu gace ka Mukenke, aho ihuriro rya AFC M23 rikomeje gutangaza ko indege no zitagira abapiloti zikomeje kwica abata ari bakeye. Ibi bikaba byarabaye ku munsi wo kuwa kane, aho umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga rwe rwa X ko izo ndege zarashe buhumyi ahantu hatuwe n'abasivili. Yongeyeho ko mu mibare y'agateganyo 2 aribo bapfuye, undi umwe agakomereka bikomeye. Avuga ko ibyo bitero byabaye saa 5:40 z'ijoro ku wa kane, bikomeza kugeza mu gitondo cyo ku wa gatanu ahagana saa 2:20. Atangaza ko ibyo bitero byasenye inzu nyinshi z'abaturage, ndetse imiryango myinshi ikaba yahunze aho yari ituye. Kanyuka yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa abiga kudashyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje mu biganiro bya Washington na Doha. Avuga ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorana n'imitwe y'inyeshyamba zitwaje intwaro zica abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nubwo biri kuba, abo twakwita utugara turi muri bibogobogo turi kumwe n'ihuriro rya FARDC muri kano gace ka bibogobogo, aho batangaje ko MRDP twirwaneho ari ikomeje kwicisha abaturage bo muri zone ya Minembwe.
barabivugaho iki? Baravuga yuko n'ubundi defense za MRDP twirwaneho ziri kujya mu ngo z'abaturage. Muri uko kujya mu ngo z'abaturage rero FARDC ikagenda ikurikiye MRDP twirwaneho, akaba aribwo barasa ibi bigatuma abasirikare bahapfira, usibye ak'abasirikare n'abaturage bakangikira n'imihana yabo igasenyuka. Byifashe bite rero? Ibikomeje kugenda bigaragara birakuraho yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse zone zose ziri kuberamo imirwano bitari buze koroha. Leta y'Amerika ikomeje gukangurira bamwe mu bari kurwana guhagarika imirwano, ndetse ikategeka bikomeye AFC M23 kurekura ibice byose bafite, harimo n'ibice by'ingenzi bamaze gufata. Ese biri bugende gute? Reka twiyambaze umuroko infoma wacu uherereye muri ibyo bice aduido nido nimba hari imyiteguro ikomeye yo kuba wenda AFC M23 yava muri ibi bice. Bwana Bizima, mwiriwe neza? Mwiriwe neza, ni amahoro. Ni amahoro, ariko ibintu bikomeje kuba urujijo. Ku mbuga nkoranyambaga biravugwa ko AFC yategetswe kuva mu bice. Ni mu gihe kandi nubwo bivugwa ko AFC yategetswe kuva mu bice, biragaragara yuko operasiyo zikomeye kandi zikomeje. Bwana Bizima, byifashe bite? Wenda unyemerere tubanze duhere mu mujyi wa Goma kugira ngo tuze kuza muri Sud Kivu tugena akantu ku kandi. Ikiriho kuri ayo mabwiriza yo gufata ibyemezo ko AFC-23 iva muri kiriya gice, yagiye isa naho yatwigaruriye ari uduce twinshi kandi ubona ko ari ahantu hanini cyane. Icyo cyo ni amabwiriza afatwa na biriya bihugu, kandi ntabwo ari uburyo bwo kuba ari amahoro bashakira kiriya gice cyangwa se ari umutekano bashaka kugarura, ahubwo ni ijambo bavuga kubera ibyo bariye bimenyerewe gutangwa na FARDC mu bihe byose bitandukanye, kuko yaba ari umunyamakuru ukomeye, yaba ari umunyepolitiki mu rwego rwa biriya bihugu by'i Burayi cyangwa Amerika, ijambo rikomeye iryo ari ryo ryose nk'iryo ararivuga, ariko ritari buze gushyira mu bikorwa icyo yavuze, ahubwo we yarivuze kubera ibyo yakiriye, kandi FARDC nayo igahita inyurwa ko yavuze ijambo rikomeye ryabashije gusa naho ryumvwa n'isi yose, ariko mu kubishyira mu bikorwa byo bitandukanye n'ibyavuzwe cyane, kuko nawe ubizi neza ko M23 itashobora gutanga biriya bice iyo igenzura byose, kuko nabo ubwabo muri ibi bihe barakubwira ati se wowe wumvise iryo jambo ukaba utubaza ikibazo nk'icyo, aho turi bujye ni hehe abo ngabo baduhitiramo kujya? Ni ikintu bumva ko kidashoboka rero, gusa abantu bumva bitandukanye, ari ubyumva agashyuha cyane akumva ko koko birangiye bishobotse, ariko mu makuru umuntu wese waba azi politiki cyangwa amenyereye iby'intambara yahita abyiyumvisha ko iki ari ikintu kitapfa gushoboka nk'uko bo babyifuza, kuko iyo biba ari ibya nyabyo ikibazo kiba cyarakemutse mu gihe basubizaga Uvira n'ibindi bice bya Walikale, ndetse nta nubwo yaba ikiri no muri ibi bice byose bishobora kuba itakinariho, bijyanye n'uko ubona politiki bikinwa cyane icyifuzo kijyanye n'icyo FARDC ifite. Ahubwo ikiriho gikomeye ubu turi buze kwitega, turi bubone ni imirwano ikomeye y'impindura, kandi ubona ko wabyita ngo ni finale. Yes, Bwana Bizima, duhe ishusho y'umutekano kuri ano manywa yo kuri uyu wa gatandatu, wenda duhereye Rucuro wihuta Masisi ndetse no mu mujyi wa Goma, dukomeza tujya muri Sud Kivu. Ego, ikiriho cyane ubu ngubu naba nkugarukaho ikijyanye n'uko twari tumaranye inkuru iminsi y'uko hari ibice M23 yagiye isubiza muri Rugero, ndetse no mu nce zimwe za Walikale uva muri Masisi winjira Masisi ni mu Rugabana, ariko iki cya Rugero ni icyabayeho, ariko habayeho kwibeshya cyane ku ruhande rwa Walikale, kuko hagiye havuga uduce twinshi cyane twa Minjenje yuko basubijwe na FARDC ndetse yabashije kugeramo, ariko ahantu habaye kwibeshya cyane kuri coalition, uko ubona ko iki ni igice kibasiyemo cyane FDL na Wazalendo, babashije kumva ko byanze bikunze nk'uko mu bindi bice byagenze n'ako gake
bakavuyemo. Ni intwaro zabaga nk'aho zideparaswa mu kindi gice z'umusada uruhande rwa M23, kandi ibyakorwa mu ibanga yenda mu masaha y'ijoro bikorwa habona. Biza kuba ngombwa ko rero amakuru atangwa cyane kuri coalition baza mu bice bitandukanye bazi ko byanze bikunze M23 yavuye muri ibyo bice kandi yasize nk'uko bisanzwe. Muri aka gace ka Suni ndetse na Miriki ni agace kagaragayemo imirwano ku munsi w'ejo ku gicamunsi ndetse n'iki gitondo, ariko icyahabereye ni uko FARDC ni coalition bari kumwemo Wazalendo cyane, ubona ko ari nazo zihagwiriye, batakarije ndetse banarashwe bikomeye kuko bari bazi ko M23 yavuyemo, ariko yabikoze by'amarenga ku manywa y'ihangu mu buryo bwo kwimuriza intwaro kuko nta mutekano wazo bari bizeye mu mayira kandi n'imodoka bakoreshaga. Biba ngombwa ko mu masaha y'ijoro bagaruka mu bice bisatira defense bari barimo, ariko bakaba defense zabo buryo iyi Wazalendo ndetse na FDR zaje zizi ko ari nk'ibisanzwe zije gukavaho ingabo za M23 zataye. Rero barasuye muri ambushi igicamunsi cy'ejo ndetse barasiragira no mu rukerera rw'uyu munsi imirwano ibyo kiba mu bice basa naho bari bahungiyemo, ariko ubona ko byabaye nk'isomo ndetse byanatunguye n'abaturage bahatuye kuko buri wari wese nta makuru yari afite. Bari bizeye ko izi ngabo zisa naho zataye ibi bice bya burundu. Ku mutekano ujyanye rero n'ibi bice bya Rutsiro ndetse usatira Goma, operasiyo zikomeje cyane ziri no kumvikana no intwaro zikomeye cyane. Ubona ko pariki ya Virunga ndetse n'iki gice cya Rutsiro usatira mu mashyamba ya Rwindi harimo operasiyo ikomeye, ndetse binagaragara ko ku ruhande rwa M23 hari umusada w'ingabo ushobora kuba wariyongereyemo kuko ni ikintu kidasanzwe kirimo kuhabera cyumvikanamo imbunda nini zikomeye. Ubona ko ari imyanzuro bashatse gufata yo kuba aka gace bashaka ko kabasha kugenzurwa neza na M23 kuko ubona ko ni agace gasa n'agasatira ibice by'ingenzi M23 ikoresha ku buryo kari gakwiriye umutekano usesuye. Rero ni ikintu cyari gisa n'ikibahangayikishije cyane ku buryo ari operasiyo imeze nk'aho ari y'ibanga utamenya ingabo ziri gukoreramo aho ziturutse, niba ari ziriya zavuye muri Rugero, kuko amakuru atangwa n'abahegereye cyane bakubwira yuko bose ziri hano za M23 ari ingabo nyinshi cyane ubona zifatika rwose kandi zambariye urugamba, ubona ko zitajya zikora operasiyo ipuringa, ahubwo uko binjiye ishyamba kugeza n'amagingo ya niko bikimeze, ntabwo barahindukira. Rero ni ikintu ubona ko ari ikintu gisa naho ari gishya cyane mu buryo bwo kugarura umutekano muri Nord Kivu, muri iki gice gisatira umujyi wa Goma cyane, kandi ubona ko cyari kuzagorana cyane ko izi force zarimo za FDR na Wazalendo muri iki gice cy'ibi birunga ndetse n'aya mashyamba, cyari kuzagora izi ngabo kuba bagarura umutekano muri ibi bice bisatira umujyi wa Goma. Yes, nibyo. Ubwo ni inkubiri yo kwirukana FDR na Wazalendo bari bakomeje kugaba ibitero berekeza basatira mu mujyi wa Goma. Yego niko bimeze kuko urabona ko ikibagishize ku kadomo kuri ya nkuru imaze gusa naho itangazwa na MONUSCO mu buryo ubona ko bwari nk'ubugambanyi, bavuga ko FDR birirwa bavuga ko ziri muri Kongo n'ubundi ahubwo ziri mu bice bigenzurwa na M23. Rero ibi byarayibabaje cyane kumva ko FDR ziri mu ngabo za FARDC zidashobora no kujonjeramo ngo zishobore, ariko bikitirirwa yuko ziri mu bice bigenzurwa na M23. Rero kubw'icyo aka kari agace gasa n'akarimo hagati koko ubona ko bagiye gusa naho banoza ko ntazo koko uzatanga ayo makuru n'ibimenyetso azasabwa kubigaragaza, kuko ubona ko bitwazaga izi zone z'aya mashyamba kuko FDR koko zari. Yes, bwana Bizima, rero reka tunyarukire muri Sud Kivu utubwire uko situation ihagaze. Bamwe bati ese bamwe bo mu bwoko bwa Minembwe ndavuga mu b'Abanyamurenge bakomeje gutangaza ibintu bikomeye, aho bivugwa ko hari abari mu bice by'Ibigogo bari kumwe n'ihuriro rya FARDC batangaje amagambo akomeye, aho bavuze ko MRDP twirwaneho iri kwicisha abaturage babo. Bwana Bizima, urabitekerezaho iki, urabivugaho iki isaha iyi ngiyi?
iki ni ikintu kibabaje, ni ikintu giteye n'agahinda gakomeye cyane ku buryo bwo kutumvikana kuri ubu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse ubona ko bateje akajagari ndetse n'idindira rya operasiyo zagiye zibera muri iki gice cya Minembwe. Ubona ko ari intambara y'akatarangira rwose bijyanye n'ubugambanyi bafite ubwabo bwite, utamenya ibyabo niba ari ukubera kuba batanyurwa yenda n'ibyo batunze cyangwa ari inda nini isa naho iba yarabayeho mu bijyanye n'umuco wa kariya gace. Ntabwo wamenya icyo ari cyo, ariko ikintu cyo gushyira hamwe ni ikintu cyabagoye cyane, kuko ayo ni amakuru ahari kuko kandi niko bimeze. Icyo ni igice kimwe kiyomoye kuri bagenzi babo gikorera muri FARDC, binateza ibyago byinshi kuko bahafite imiryango, mu kuvugana nabo, mu kumenya ibice baherereyemo. Rero ni ikintu cyorohera FARDC cyane muri buriya buryo bwo gukoresha drone, ni ukuvuga ngo baba bazi neza aho abaturage benshi baherereye ndetse n'uburyo pozisiyo zihagaze mu gice cya Minembwe ku ruhande rwa Twirwaneho. Rero ubona ko ari ikintu cyatumye ino operasiyo idindira cyane, bisa naho kurwana na FARDC hano byabaye nk'ibigorana, kuko ubona ko amakuru yose baba bayafite bikomeye. Rero ni ikintu ubona ko sinzi icyo iri huriro rizakora kugira ngo babashe gusa naho ikintu cy'ubugambanyi aha ngaha basa naho kitaba ikibaca intege muri operasiyo zabo cyane, kuko ubona ko kitazanahashira, kuko bavuka buri munsi. Ubu umwe yaba ari ku ruhande rwa Twirwaneho mu munsi w'ejo ukumva yahavuye. Ni ikintu rero cyane ubona ko giteye inkeke cyane n'impfu ku baturage, ndetse no kudindira kwa operasiyo za Twirwaneho na M23 muri iki gice cya Minembwe. Yes, nubwo ibyo byose biri kuba, ariko abaturage bakomeje kuhapfira ndetse n'imihanda ikomeje gusenyuka. Bwana Bizima rero nkundira utujyane kuri Frontline mu Buvira, aho bivugwa yuko n'ubundi ikirere cy'Ubuvira cyamaze kugenzurwa bidasubirwaho na AFC M23 maginga ya ku saa 8 z'ijoro. Abayobozi bakaba bahunze sahingi, kandi tuzi ko harimo umutekano cyangwa harimo force nyinshi zigiye zitandukanye. Ni iki gituma ababa bahunze, Bwana Bizima? Ntabwo ari ibyejo gusa, ibi bimaze iminsi kuko amakuru agiye atangwa bitandukanye, kandi kuvaho byagaragariye ko M23 igenzura iki gice cya Uvira, ikirere cyaho ndetse no mu nkengero zaho harimo Plaine de Rusizi, habaye ikibazo gikomeye kuri coalition ya FARDC. Nta muyobozi wongeye gusa naho arara muri bino bice bya Uvira, kuko babonaga ko isaha n'isaha hamenyekanye amakuru y'aho baherereye. Drone zo ku ruhande rwa M23 zishobora kuba zabinjirira gusa, ariko kikabona si igikorwa M23 yashyize imbere cyane cyo kwivugana abayobozi, kuko iyo kiza kubaho muri ya manza ya mbere ubwo babashaga kugenzura iki kirere FARDC itaratahura aya makuru neza, hari benshi bagombaga kuba bahagwa. Ariko icyo babashije gukora cyane n'ubu bagikomeza gukora ni ukwangiza imbunda z'umusaza cyane, kuko n'ubu bigikomeje. Ariko ayo ni amakuru y'ukuri, nta muyobozi uri kurara muri Uvira, ndetse no ku manywa y'ihangu ntawe ugihari, bari gukomandinga basa naho bari mu gice cy'i Burundi, kuko ubona ko nta mutekano bizeye ko isaha n'isaha bashobora kuraswa. Kuko nko ku munsi w'ejo ku gicamunsi hari operasiyo yakozwe cyane, ndetse ifata n'iki gitondo yo kwivugana umuyobozi mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga. Wari umugambi ukomeye bijyanye n'inzego z'ubutasi za FARDC zari zakuriye amakuru ko yagiye muri ibi bice by'intambara biri gutegura operasiyo zikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu buryo ubona bidasanzwe, kandi ni amakuru bari bafite neza ko ari muri iki gice. Ariko uwatanze amakuru uburyo yayatanzemo n'aho aherereye yavuga ko ari mu gice runaka, ntabwo yayatanze neza, aribeshye, kuko mu bihe by'intambara nk'ibi bitewe n'uburyo M23 imaze gutahura ko hari n'ubugambanyi bukomeye, ni ibintu bikorwa mu ibanga ku buryo ushobora kubona itsinda rimurinda ryerekeje mu gice runaka, abenshi bakibwira ko ari mwari, ariko ugasanga we yanyuze mu ruhande rwe bwite n'abasirikare batarenze 2, kandi ubwo ni uburyo budasanzwe cyane bukoreshwa mu ntambara nk'izi ngizi ziba zirimo ubugambanyi bukomeye. Rero bibeshye icyerekezo arimo, babasha kohereza drone iraza, ariko igeze muri iki kirere, kuko yari drone yabashaga gusikana ngo abantu barenga 600 bari ku butaka, urumva ko yari irenze cyane. Drone yo muri Afurika y'Epfo yabashije
gusa naho M23 bayikigenzura bakibona banze kuyisandaza ku buryo byari guhita bitanga amakuru menshi cyane kuri coalition bakaba bagira ikindi gikorwa kibi bakora, ahubwo bayihejeje mu kirere kandi basa naho bangiza kamera zayo ku buryo nta makuru yari gitanga hakurya yo kumenya ibiri kubera muri icyo gice. Babashije gusa naho bohereza izindi drone ntoya za kamikaze mu buryo bwo kugira ngo zize zise n'izangiza iyo ye kwigarurirwa na M23, ariko zikinjira mu kirere cya Uvira zahise zisandarizwa muri plaine de Rusizi. Iyo ngiyo yo baza kuyireka n'ubundi subira mu cyerekezo yaturutsemo, ariko ngo bitwaye amasaha menshi cyane ku buryo bari bayihebye. Biza kuba adasupu babonye cyane ndetse baranatungurwa, ariyo mpamvu wumva habaye iyo nkubiri yo kuvuga bati nta muntu muzima w'ingenzi wo kuba kiri kuri ubu butaka, ariyo mpamvu icyo gikorwa cyabayeho muri ako kanya, ndetse ubona ko byateje ikibazo cyane kuri rwa ruhande rwa Paris. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire ku makuru agezweho y'aka kanya, tukwifuriza kugubwa neza n'ubundi updates zo nakagaruka. Yego, umunsi mwiza. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza kuri uyu munsi w'Imana. Ciao, mukomeze mubane mu mahoro kandi Imana ikomeze ibane namwe.